kan dul kiar chani chu engdang wang ni lawin calories kan lak lu tam wang ani coming to the near zui tlonga ania hei ka video ma saber ania Minlo thlirsak tute in chunngah ka lawma he channel ah hian topic hrang ka ron soi thin dona Minlo thlirsak zia don nia ama sain ke thil soi tur hi medical advice ani lawa medical thil lam reng a chon mi thiam doctor te chau ron ma sain thil ti thin don nia he video hi educational le entertainment purpose tan chau ani oleng tinge weight ka lo sang ti hi zona le zona ka don tam ve thin ber pol ani chu zona chang tur chuan ama sain basic science kan hriat ma sak atul ani ke poi hei obese thau thin ma se weight loss ta kania ka weight loss dan chungchang hi chu hranin kala ron soi le anga video hranin ka weight loss journey 20 ratang hian chu a tha chu tiang chuan ti a tha ti la mind science le human biology anatomy physiology endocrine system cardiology metabolism kan taksain na tho dan hriat hi ka ngai poimo masa ka zira chu chuan nasa takin ka weight loss khamin puini fitness ai no pangte ma ni la soi tur tam tak ka ne chung ka zir le ke my experience teng e te chu tun hang ka ron soi don ni thil har puin ka soi don lawa mitlang lo ni na kan hriat thiam thei tur ang ber Awlsamin ron soi fi ka tum don ani ole calories atangin kan tana ngai nge calories kan ti chuan mihring te hian kan dam kho chuanan chakna kan mamo chu chakna chu calories ti ani calories te in tin nge kan lak lu kan ti chuan macros ti ania chung macros chu protein fats carbohydrates kan ti te hi ni heng macros te hian subdivision sang an nei ve le chung te chu kan soi zui lo nga chung macros mo kan ni tin cho kan lak lu te chuan kan tak lak lu te chu kan tak sain calories mo kan ti chakna lo convert a chakna ain let ta thin ni macros te chu mihring chakna min petu ni ani tin nge kan thau thei mo kan ni tin khosak kan chet kan thok kan mut lai te thing hian kan taksa hian calories amang ral renga chu kan calories man ban chu kan taksa hian nakina manatan da thatna zonga chung calories chuang bang te chu thau kan tia hen lo in let ta thin ni calories te kan taksa in kholin kan lo thau pha ta thin ni kan thau chan chu calories chuang bang kan nga lu tuk wang ani ber thau chan hi thil dang hormonal genetic factor metabolic diseases kan ting te chu omte me ma semi pui za somko pariat don la hi chu kan thau chan hi chu kan ei tam lu tuk wang ti la kan soi sualom lo we entirnan han soi taila entirnan calories sang thum ni tin lo e thin ta I taksa khan calories ini tin khosak nai chet na han calories sang ni chau mangtala calories sang khat chuang kha iman ral lo chuan thawa ein let don ti na ni calories kan hriat them nan artui hian calories somriat vel ne ya chokhor khat rice mo khor khat vel khor khata hian calories za vel oma tin calories kan hriat thiam nan chon hei food package chi hran thana ten nutritional fact inject thina ma se hriat tu chu eteng calories nutritional fact hi accurate adik berlem lawa calories za dik tak chuna khol hi ko vela hen lom lo ani amaro chu azat bor approximate soina me ni ole ani tinge chu thau emokan kan weight gain chu kan pe ta kang mo ti hi zona homle ni ama sain mitam takin zona min zo thin chu kadul hi ti thep kadu entin nge ka tiang ti min zo thina le mitam tak chuan
crunches te exercise tiang te anti vak thina ma se dul fat chau hi a loss theilo ni kan dula thau kan pe don chuan kan overall body fat mo kan taksa pum body fat percentage hi atla ka ngai ni ti hi ka soi ma sadu nei weight loss emo weight gain a hian rule of thumb dan pui kan ti poi mo tak pa ni o ma chu chu weight loss don chuan calorie deficit ai tam i bar na ngai i gain don chuan calorie surplus mo i bar na ai tam ye ngai o tun kan topika kan mamo calorie deficit ti lo zir ho taila soi fia dan Awlsam bera chon calorie deficit chu calories kan lak lu mo kan thil ei lu kan lak lu ai tam man ral ani calories kan lak lu ai tam man ral mi zo ten thil hriat fu lo le hi kan nei nualing ga hrian tinan choi khama muthian dula kiar du choi khama kan muthin choi khama ka muthin wang hian ne ka dula kiar ti thei ka hre fo me ma se choi khama amut zia wanga dul kiar ani lawa calories alak lu tam em wang zo ka dul kiar zo ka ni ti te hre thar leila choi khama muthi ke nuam ka tia ma se chu ti chungchon he step on nei reng tho ni ma se choi khama mut kha thai ka ti khel lawa digestive system ngei to chuan a thaber khel lo nga chuan entinan choi laya tuin hi dula kiar du thei kan tia ani na taka chuan in dait nan phei chuan tuin tam te thazo ka kan dul kiar chani chu engdang wang ni lawin calories kan lak lu tam wang ani heta dul zona hian thau in store khom thina in store khom na sa thina chu wang chuan thil dang vak ni lawin calories kan khol tam wang ani kan dul kiar chan chu ti kha kan soi chiang dua ani entin nge calorie deficit kan apply ang kan ti chuan entin an soi le teila calories ni tin sang thum ilo e thin ta weight ilus du chuan calories sang ni chau i ang ti chuan calories sang ni zanga man ral li tumang sang ni zanga i man ral chuan calories zanga 500 calories in deficit ti na ni 500 calorie deficit hi sel to ka nga ngai ani chuan calories ilak lu atlem po le calorie deficit hi an sadon ti na ani mai ni calorie deficit hi general taka soi the ani lo na chan oma chan chu mitin yen calories kan man ral dan le kan man zat ai nan lo wang ni calories kan man ral zat ai nang lo the em kan taksa ti chet na sat dan te kan na tho te kan lifestyle kan diet te azir hian mitin hi ai nang lo ni calorie deficit na tan hian thil poimo pani oma chu chu diet le exercise kan ti hian ni ta ni diet a poimo na chan chu calories ilak lu thin kha ti tlem don ani exercise poimo na chu ni tina calories man ral thin ai tam iman burn mo calories kha burn tam the pha don ani exercise lak chuan o diet chungchang han soi ma saila diet ta na thaber chu nge ni angan ti chuan sustainable diet mo omje chu kum thum nu a poi follow thei turang kha tuna follow ro mo chumi konga chuan tlem zirte poniang calories tamlo thlai te fruit changte fiber chi te protein te tam te poniang strict diet an tiang te hi kaite pon galo follow ve to sustainable lo ni o ka chanchin kan zep lokanga nakina athanin video te poron siam ga tum thowa weight loss journey hi ma se realistic expectation realistic goal kan hi poimo a chu wangchon kan hriat thiam theine turin ke ma hi example tan an soi longa ke hi tharuk chungin kg som pariat ka los ani kg som riat panga tangin kg som ruk pasari tharuk chungin ka ni theini ma se thau cheu ni loin muscle mass water fats ka los del ti hriat a thome ma se hi mi pui
98% tan chuan realistic goal ani lo an in ti thei kher lawang ti soi pop mayang mo pathianin mihring thei thiam na le theina ability sang min pe then chu zai thiam theina te in khel thiam theina te kut thiam na te fin na te khating sang pathianin ability min pe vekani pathianina ability min pe nia ka pomve ta ka chu mental strength and le power hi ni ka mental strength ki pathian zara atha ka thil ti toi chu ti hlo tin nge tummi hi ka nia dai le exercise a po hian mental strength ki lo poi mo me ma chu chuan min pui na se mem ni strict high protein diet kha tharuk ka maintain ani mo real tram le cravings cho chak tiang me te chu karil ru hian ka thun hoya ka da ne lu tu ka ni ka du na kha alen zo ka wangin ni khata meal voi khat chau ga ya zinga protein shake le ar tui chau ka ringa chuna ar sa le ar tui main meal tan ka manga zana oats meal le protein tiang khan chun jima ni tin 6 days a week ka kala dakar ni atanga dakar thum dal ka nge ni kum khan tharuk chu Mizoram ka ron hoa ka weight loss journey po hi Mizoram atanga ka start ani gym zo hian aizol mi pui mo an mut thuap la hian ke main ka tlan ngat thi ni aizol ko chung sang a hian chu tiang chuan chum lo chat lo in Sunday back rest day nei lo in tharuk chung ka follow ni manin fakna pon yang ka thorim na hi a hretu chu ka chen pui te ka chung te nge hin ni ome tu na ka pik in mu hi karon pho chu hi thla ka lak don phei chuan contest at hi ka 6 months transformation thala ka nia contest atel turang main ka water retention ka thla water retention tam theyang ber ka kata hemini hian studio ka kalma hian gym ka kala khami te khan luhein ka tlulo chau ni a hrisel berlem lo ni ma se 6 months transformation huai chuan ke po ka dai te ka thla dulin sustainable dai ta kom le to ni tun thleng hian soyang khan mental strength ka poi mo ka du chuan strict diet te po weekly basis te pon kala follow theini amaro chu kha ka soi tum ta ka chu general people tan general population tan thlir-sak ani theini ka chanchin ka soi na chan po ni realistic goal le realistic expectation hi nei thale ni tuna ka soi tak 6 months transformation kha mitam jok tan chuna thei don lo bur ani thili ti thei lo tur thila iril ru ti boi lo lama se I thlen thei nge tur goal nei zo kang che entinan kar khati workout da wang khan result mu thut tum su a thla kuma kum te po imamo thei mo chu wang chuan kan mental strength kan physical kan metabolism kan hormonal system nang lo ni mihring kan danglam vakani chu wang chuan mi dang nen in compare lo la entinan short term goal te set la tun tha gram zanga tal kalo sang mo kha great achievement ni thalia kg khatal katumang mo tengkhan thakata 30 days chungin kg khateng khan short term goal tepo asset theini tiang khan step by step ani mo weight loss is sprint ani lo chak tewa tlan ni lo ma se marathon ani mo marathon runner so chu muang chang in an tlan di sprint chu a rei po rei lo ma se chak theng beran tlan ngai amaro chu weight loss kha chu sprint ani lo marathon ani mo it takes time ti kha kanin sil non le na ni se o kan topic kal lai sustainable dai ta han lut leila chumi khami chu ka du lo ka thei lo kein sum kein sum bur tiang te sustainable lo ni heng te chuan relapse le tlang pui ni an bed dieting habit a han an let le du cho kani entinan in diet nan rice ke du lo khan tiang te hi sustainable lo chan chu mi zo te hi
rice nam kan nia mizo ni chu chuan cho bu hi kan don ni rice ain sum bur ai chuan entirnan rice entirnan rice si kala me nia rice ain sum bur ai chuan tlem te zir ta zok teila voi khata ngek te tilowin por khoplek te zir teila tin kan over eat lo chuan rice te in dai na thasok ni chan chu tui pai tama teng khan tin a calories te po achak tha sel na thabok ani rice kan soi ta sa rice soi chon rice ai poimo zok chu rice ne na kan chome te hi uluk zok taila intinan alu kan mom lu tuk mo samom lu tuk thil thlum le calories sang kan te kha calories claim thai le thei thil si se zok ten thak teila ti khan calories chia kha tlem zir teila kan kain sum theilo burani point tlem te kha zir teila kan in diet kan ti wang hen kan ril te tram ngoi tur ani kherlo ni hei hen kan soita kan calories nei tlem thil te ila portim kan om thei tho ni tuna cream cake pum khat oma chu cream cake pum khat chu 500 calories ania ale lama thai te chotha fiber chotha 500 calories tho omni chu pum ti por thei khopani amaro chu hetlai cake pakhat kha chuan mi ti por don lo ni amaro chu an calories nei izat kha chu ai nang reng ma se volume kha ai nang lo ni kha ting che khan turte kan thlan film khura calories nei tlem chi kan worte po thle ni tur kan siam dan te thleng te point thla ngai mi thin internet tuna hian chini aya artificial sweetener ka manga mi wang hian artificial sweetener ka man wang hian thingpui thlum coffee thlum ka in tak nge ti na ni chuang lo ni khata coffee siam nan thlum hangin din pe lo wang ti kan thlum ka tel me ka tiang khan ni khata coffee nan te ka mang me tin thil dang le ta thil dang le chon oil thalo aya oil tha te mang na tu na nen tinan olive oil ka mang olive oil li a that na pakhat chu to me oil pa ngai ngin kan mang ho theilo ni tin ma hi sel mem boka ka soi du na chan chu thlum le oil hi mishing te extra calories min siam nem tu berania chu wang chon thlum le kan oil lak lu hi kanin sum thei chon kan calories lak lu hi atla niam le don ni ti kha kan soi duwa amaro chu ti rual ka soi du chu diet sustainable diet kan soi rual chuan sacrifice kan nei ve eroi chu ngai ni ti chu kan hria ta thome kan thil ei du thin thil thalo le si se lo tam tak te hi kan chan mo kan sacrifice ngam ve ro ngai don ni entina han soi taila tuna han college graduate ni chuan degree kha in tin ngei hlo chhuwa mo hun mo tha thiam na theina te sacrifice in ni tin college kala atopa chuan degree mo kum thum nuwa degree lo nei ta ni ke poi kum khat dang ka sacrifice le chuan master degree pani lai pathian zara ka nei don ani kha degree khamin ron mu se khot ve ka du ve tin an nei ngot theilo mo an nei phut theilo an lei ngot theilo akum an tho chu ngai step by step mo semester pal tangin tiang khan thil tam tak sacrifice an nei ve phota ngai ni chu tiang che chon weight loss a po hian taksanal emo kan taksa du zong te nei tur chon sacrifice kan nei ve ngai hun na du re sprint race ani lo kan ti marathon ani step by step ani ti kha hriata tho me ni tin kan hun le tha sacrifice te po ngai thina ni diet lam chu lo du tok taila diet lam kan soi wor na chan chu weight loss nan hian 50% hi diet ani ka ti thina 25% chu exercise mo 25% chu mut le walk sa thik tha mo mut
tam te hi thai ma at least 7 hours tal te mu theila kan mu chung khan kan metabolism in na thoka kan taksain ati tur na lo thok thina tin kan mu chung hian calories kan lalut mi lawa chu chuan calorie deficit kha min pui zual don ani tin kan mu that chuan kan harwa ke ma ni kan active a khatiang khan kan exercise la thin kan ni pe chon muscle recovery tan hian sleeping mo mu thati poi mo mi chu wang chuan at least 7 weight loss nan chuan mu that poi mo ti kan ril ruwa lo da taila thaw me o chuan exercise lama khan an lut le taila gym bi takin weight khoi thin te na kan hriat sual fo chu weight loss nan gym kan kal thini ni ma se weight ma se gym a chuan muscle mo i ti rol te le functionality siam nan kal ro kalanga amar chu weight loss nan chuan diet mangin weight loss itum zok tu rani mo muscle ating khan machine gym muscle siam chuan muscle kan nga po le ting kan metabolic rate te po sang mo kan fat burn theina te po asang ani hei hi kan hriat thiam poi mo lein ka hria kan hriat thiam tuna lo en tu te gym kal thin nom chuan he thil hi hriat thiam chuan kong thui takina puyang che ti hi ka bei sei tlat ani exercise hi gym a chau lo po hian a theya kanom na hmuna hian extra lak thei reng ani che tamila mei wor lowila ke ten kal tamle entirna ni tina lir thei lek chuak thini ni chuan win chu lir theya ka kal ka tumna hian ke in kan kal teng ti ten ma ni in challenge tala chu chuan nasatakin apui thei don che ni tam tak extra lak tum te ina an soi thin le poi chu sil kan lau lu tuk thini ni masal sort te chu ve tu ra ni ti ra chon ma se iti than chuan i muscle te i bones mo joints tendons ligaments alo chak tel don ni alo chak chuan taksa sil khaum to lo ni mo muscle lo chak chuan a top lama ka soile du bok chu work ethic tha hi ani mi so ten kan thil chin thalo deuh chu ti hluaya ti le pe lo hi ni kar tlona na sataka inin ngoi khopa exari lak reng chuan thlatam ikal lei thei lawang mo ai na sale zuala ai na sale zuali ni tin kan train turani ti kan train turani lo ti lam ka soi lawa ai na sa chung kan train turani te me ma se hemin kar a hen balance thiam thei hi om ve ni chu wang chuan i lifestyle le timing bilin work ethics tha maintain tumang che timing in siam te poi mo kop me exercise i hun poi mo zinga i chiar exercise i hun poi mo zinga i chiar tel lo ni chuan exer lak nan hun ni nei ngai lawang chu wang chuan i hun poi mo schedule poi mo i rin lu tel ngai ni excuse hi lo tlin na dal tu lien berani keima boki example a anin mangle tela exer lak thajia mo hey weekdays in class ka kala tiang khan class kalba kha practicum internship te voi ni tin ka kala chu mei ba ke ma personal mo thil ka ten making te ka boi pu chu mi ba ka assignments mo report zia tiang khan ma nin chokin chuma ka cook boka 8 hours tal mut kalo du boka han ngei tu mai chuan ka boi ni extra lak man hun ga nei lo ni ma se exercise hi ka hun poi mo ka da ni exercise ka lak hian ka ril ru taksa le tharau min ti se la chu chuan heng ka thil kan i tin ka thil ti thin zong te hi thataka ti thei turin min pui zo ka ni mo chu wang chuan work ethics tha kan maintain a he
holistic lifestyle hi kan man thiam poimo le o me rilru taksa le tharau imbalance nanun kha atop nan weight loss na ka magic pill kan soilok nga chu pill ming chu D3 ti nia chu diet in discipline manin thunun na le determination tumru na ani ole khati zung khani photse soitur tam takaloma video dang ilo changle selone he kan thil soi hi sewe turai du ten he na milo share sak donia khang kha ni fi photse milo thlir sak awangin kalome. God bless.